Kiumia kihituku ni twagutwarira ikinya gwa ikinya ndeto-ini giuguri wa mugunda uria ungithema gute mbeca ciaku riria uri thogora-ini ino na oho marihi maria mundu agirwo ni kuriha mbere ya mugunda utuikite wake. Kaingi mundu angiaga kurumira makinya maria mabatie riria uragura mugunda ni wikoraga hatikaini ya kugura mugunda uri na ngucanio, mundu agakwenderia mugunda utari wake kana mukenderio mugunda umwe andu eri. Umuthi thiinii wa gicunji kia Watho Na Kihoto tugukorwo tukimurika uria wagiriirwo ni gwika ungigura mugunda uri na ngucanio, makinya ma kiwatho maria ungitacukia na muthia uria ungimenya urenderio mugunda na njira ya ngungo. Wa mbere ni wega kumenya kuri mutaratara wagiriirwo ni kurumirira mbere ya ugurite mugunda, na wakiri ni aratutariria ikinya gwa ikinya ndeto ino. Wa mbere wakionio mugunda ukiambe ugitwarwo no ugikionio mugunda niguo uyu ucoke ugike research wike search kwa migunda nigetha ukirorerwo history ya mugunda ucio kumenyeka kana wa mundu ucio. Ucoke no wega gwika search ya maritwa ma mundu ucio rauga niwe mwene okoti mundu mukioyaine na akorwo ni ku mugunda-ini kana broti ogu kugita hau kabere no wega ukiurio na aria mariganitie nigetha mauge kana mundu ucio ni makimoi nigetha ukimenye wega ni ucio rakwenderia niwe mwene mugunda ucio. Na gwakinya ni marihi wakiri ni aratutariria ukoragwo ari undu wa bata mundu kuriha kugerera bengi handu ha kuhuthira njira iria ingi nigetha hatigagikorwo na kaundu kangituma ati hihi ni ukenio ni wega kuriha through bengi nigetha mbeca icio uramuriha cingire account-ini nigetha kukimenyeke kweli ucio rakwenderia ri ndagikoo kihingurite account bengi na ndakineanite maratathi make mothe maria marakionania ati ucio niwe. Thirie wengi ni kwaga kuriha kigina kiri giothe kuona ni gukiaga muthenya muru no korwo ni mbeca ciothe. Hindi no wamba kuriha gicunji giki kinini ta ingikoragwo 10% ya mbeca iria murathogorana ni wega uthi woe mugunda ucio kana broti nigetha gitagati-ini kia haha uramurihira balance ino engiri ungiko waingira mugunda-ini na ukorwo mundu ucio ni gukuhenia arakuhenagia ni gukorwo maundu macio makiumira. Kiuria kiria andu aingi meyuragia ni uria wagirwo ni gwika ungienderio mugunda na njira ya ngungo, na haha wakiri ni aratuhe anja. Na hihi aiko mahitia ni maku we uranyenderia na wagirwo ukihurwo penalty ya gicunji fulani nigetha ucokio haria wari mutanambia kugurana. Uguo he bata mukiandikanira agreement mukiheane conditions iria hi mundu uyu angifunja angihurwo penalty hana atia kana kungithia atia. Ni wega mundu kumenya ni ukoragwo na kihoto gia gucokeria mbeca ungimenya ni wahenio riria uragura mugunda. Haria mukiandikanira ni handikanagirwo ukiuga hihi mugunda uyu ungiko wina githina fulani na ni undu utangihota guthondekeka ucio urakwenderia maandiko-ini maria murandikanira ma agreement na heanagwo conditions ati kungigituika mugunda ndikuona no wagirwo kijokerie mbeca ciako. Na tondu kwiragwo kwigita ni kwega wakiri ni aratutariria uria mundu angithema kuhenio riria aragura mugunda. Ni agirwa kuhe uma ukonie mugunda ucio kana broti kana ina gacira kana hihe kundu ta hihi makiheanite tali kiria kindu gitagwo liwe itari gukorwo ni ta thitima igakigerera mugunda-ini kana hihi ono ko ni ta barabara he handu makiheanite gicunji riu maundu ta macio mothe ni agirwa akwi disclosure. Gicunji kia Watho Na Kihoto ni njitagwo Nungari wa Kamau.